gde ste bre ljudi? Mi ćemo danas malo odigramo kečere. Sa nama je Bojan Storović. Bolje reći Vukašin Marković. I igrat ćemo protiv Rey Mysteria. Zašto si stavio tu katanu? To je moja katana, to vredi 100 evra. I danas šta radimo? Radimo unboxing zebra. Danas radimo polomim rebra. Šta dobijemo u Ojebem u mater. pakovanju? Pazi Rey Mysteria kako se tuče. A šta u šibici dobijemo? Dobijemo vatru. Dobijemo vatru. Vatru koju ću ja da ugasim. Vatra treba da se ubaci u vodu. Dve se šibice da sad ubacio u kašine, to nije fora. Jebem u mater, gledaj kako mi šivo. Sada ja. E sad, stvarno Rey Mysterio si dosadan, moram ti lomiti kiču. Ko što bi vole... Evo, Boki, veze nema. Ja imam vole, nek se čini. To je samo mala greškica. Kup. IP kup tras, jebo sam ga. Sad je, opa, vidio ti Rey Mysterio. Oooo, polučio od ove igrice. Ubio te. Nije. A, jok, nije vidio. Not found weekly location. Vidjeli. O, gledaj, neće potrči. O, gledaj. O, tras. E, sad je najbolje. Što si polomio kutiju? Znaš ti koliko to košta? Baš me boli ovo koliko košta. 120 dinara. Ma, košta koliko 1000 Prosao si bara. sam sebi kralj. Nema veze, barem sam ga malo. E, sad ću vidjeti šta ću ja njemu da uradim. Čim ga ovako budem raketirao. Skočio na armaturu. Evo sam ti vam šta su. Gledaj, a kako Rey Mysterio može da digne John Cena? E, gdje si to video? Rukama. Alo, šta to pokušavaš jebota? Benten. Da šta, Rey Mysterio? Jebote Tota Steiner. Gdje ćeš to? Opa, ja nisam vidio da ovaj sat radi. Da vidi, prvi put. Što mi radiš sa satom, da si ti normalno? I malo pre sam ga pomerio. Bravo, Vukašinje, sad. Opa, leti! Kako vreme brzo prolazi. To je Vukašin Marković normalno. O, jebem ti, ring ti jebem. Paži govana! Udario sam kopsice i pukao je. Ma rekaj. Ko da je vredio? I subujte se na moj kanal, nemoj da zaboravite. To ću napisati i u opisu. Ajde ubij ga da završimo sve. Skočio na armaturu. Jada. Prosa zube čovjek. Šta to bi Rey Mysterio? O, šta ti Šta ti dečko uradi? E, sad je on slab, sad će nas povuče. Šta ti je dečko uradi? Vidiš li koliko je slab, za razliku od mene, ja ga sad išibam ko lemaču neku i on gotov. O, lemače jebote otac. O, lemače. Šta su ovo papirni ljudi vam? Gdje? Ovdje vidiš Pa to je grafika broj 1, Bog te ne ubija. www.hd, ovo je njima HD. HD rezolucija. Ako je ovo HD... Šaka pujala bre, Rey Mysterio. Jesi ti to pokušao se Ako je ovo zajebavaš? HD, ja ću instalirati GTA 5 pre vremena na PC. Ma ne, skini ga na PlayStation, brate. Šta je bilo? Rey Mysterio, nemoj ti... Jel to Batista? Tras, ma ovo je, brate, to se zove kralj. Mislim, to se zove Rey Mysterio. Evo ga, Rey Mysterio, evo ga Batista. Batista ili Bog. Batista, Windows Vista. Batista, Windows Polomila Vista. se pista. O, gledaj goneta. Zato ti izbjegavaš, a? Ko ti rekao? Ko ti rekao, čuda da se dese, da Miljacka... Neću. Samo, mislim, to je bilo mala šala. Nemojte se ljutiti. Ovo je stvarno, ja ništa nisam radio. Pin, 1, 2, 3, zapjevajmo onu našu. I ljudi, to je to što se tiče ovoga klipa. Vidimo se vrlo uskoro.